U Srbiji se kaže da sve počinje i završava se u kafani. Slavi se rođenje deteta, zaljubljuju se parovi, sklapaju se poslovi, pravi se predah od napornog posla, pije se rakija za pokoj duše. Za kafanskim stolom rušile su se vlasti, donosili zakoni, novinari su pisali tekstove. U kafane su svraćali trgovci, zanatlije, elita, umetnici. U njima se jelo, pilo i spavalo. Prvu kafanu u Beogradu otvorili su 1522. godine Turci u jednoj zgradi na Dorćolu i u njoj su služili kafu. Tako je Beograd kafanu imao pre Pariza, Beča, Londona i ostalih evropskih prestonica. U prvo vreme u kafanama se služila samo kafa. Naziv kafana u Beogradu i Srbiji počinje da se koristi tek posle 1738. godine, kada su Turci ponovo došli u Beograd posle vlasti Austrije. Najpoznatiji kafanski kvart i sastajalište boema u Beogradu je Skadarlija, koja je do 1825. godine bila poljana kroz koju je tekao Bibijin potok. Ova gradska četvrt dobila je naziv po Skadarskoj ulici, koja je uneta u registar ulica 1872. godine, kada je izvršena i prva numeracija kuća. Prostor sadašnje Skadarlije pruža se duž Dorćola i Palilule, pa su se beogradski boemi nosili mišlju da u njemu osnuju Boemsku republiku. Skadarska ulica, dužina oko 500 metara, nalazi se u strogom centru Beograda. Zbog blizine Narodnog pozorišta, tu su krajem 19. i početkom 20. veka stanovali mnogi glumci. Uz glumce su došli drugi umetnici, pesnici, pisci, slikari. Poznato je da glumci ne jedu ništa pre predstave. Prilika da se nešto prezalogaja i popije je upravo posle predstave, kada padne tenzija i već se bliži ponoć. Zbog toga su u Skadarliji nikle mnoge kafane, neke od najstarijih u Beogradu. Tu su zore dočekivali umetnici koji su ušli u istoriju srpske kulture: Đura Jakšić, Danilo Danilović, Dobrica Milutinović i Čiča Ilija Stanojević. Skadarlija je bila slabo osvetljena, popločana kaldrmom, kako je to bio običaj u tursko doba. Taj starinski izgled zadržan je i danas, samo je prostor između kamenja zaliven betonom. Skadarlija, koja je vremenom počela da liči na ostale ulice Beograda, za potrebe turizma rekonstruisana je u duhu ulice sa početka 20. veka. Skadarlija je danas jedno od obaveznih mesta koje posećuju strani turisti. To su čuvene kafane Tri šešira, Dva jelena i Madana. Najstarija kafana u Beogradu, koja i danas radi, je Znak pitanja. Od davne 1823. godine, kada je napravljena, ova građevina nije promenila izgled, zbog čega predstavlja važan istorijski spomenik koji nam donosi dašak 19. veka. Početkom 70-ih kafana je funkcionisala čak i kao galerija. Ovu građevinu je 1823. godine izgradio grčki arhitekta za srpskog diplomatu i trgovca Nauma Ička. Zatim je knez Miloš poklonio svom ličnom lekaru Ećimu Tomi. Ećim Toma je svoju kuću pretvorio u kafanu, pa se kafana tada zvala Ećim Tomina kafana. Ime joj je promenjeno 1878. godine u Kod Pastira. 1892. godine postojala je želja da se kafani ime promeni u Kod Saborne crkve zbog lakšeg pronalaženja, ali se crkva oštro protivila tom nazivu. Tadašnji vlasnik, dok ne smisli novi naziv kafane, privremeno joj je dao ime Znak pitanja, međutim taj naziv se održao i do danas. Kafane starinskog tipa u današnje vreme zamenjuju moderni restorani, poput onih koji se nalazi i u drugim delovima sveta. Na turističkoj mapi sveta Beograd je zabeležen kao mesto najboljeg noćnog provoda. Mladi i oni koji se tako osjećaju uživaju u igri, piću i hrani do ranih jutarnjih časova na brojnim splavovima u ulici Strahinjića Bana, koja je poznata po najvećem broju kafića i klubova. Tako je i ove novogodišnje noći. Gosti prestonice zajedno sa domaćinima uz vrele ritmove, vruću rakiju, pesmu i smeh ulaze u novu godinu. Poštovani gledaoci, srećna vam nova godina. Želimo vam mnogo zdravlja i životne radosti.